Lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke. Uthisha, ukwahulumeni, ukwamasipala, ibe imali ingekho, imali ungenayo iyeke. Woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali. Isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga, impilo engenazikweletu. Isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga. Ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa. Ngesigqoko semali. Ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela umelele nobuba. Siyabingelela Babu Dokotela babuyisizwe bojabule mfana namuhla ngathi khehle umloku eqhelaza njalo umzolo amancinyisi April izinto esinilethela zona April sizobuya futhi sizokhuluma ngalomsebenzi. Lo msebenzi ubaluleke kakhulu. Isihibe lesi sokwakho umuntu mesifuna ukuthi asikhunge. Lesihibe lesi sibalulekile ngoba into okulwa nesitha sakho uhamba usukela abantu. Nasi lesihibe lesi. Lesihibe lesi sokwakha umuntu umufuna ukuthi azihunge. Sizosebenzisa lesifundisa kakhulu ngalesihibe. Thereafter sizophinde futhi April sikhuluma ngomuthi la sithi sihlanganisa khona isithembu by far. Awu understand. Sihlanganisa isithembu ngenkani. Kuhlanganiswa umama oshadileyo nentombi ezelingane ezo2. Lengane sisiyazala ingane ezo2 ngokubala but inamawele awodwa nengane yesibili. Lengane yesibili engeloniwele. And lo mama akayifuni futhi akazenzisi. Athi nje akafuni nje ngenze sifebela kwakhena. Sizokwakhela umuthi okuhlanza lo mama nale ntombazane nale ngane lezi azithanda ugogo kube sathe zakhe. Yena vese wafika nengane eyodwa la evese siyenza teaching manje nale yakho eyodwa efunda 9 futhi naye ngaphasi. Ugogo nje wamfice nengane wena and thereafter wakubekezelelo but uma usuthi ufuna ukwandisa isibongo sakho usene challenge sizokwenzela kumuntu lokho. Then bese sikuzokunika i-microwave into ofudumeza ekhaya. Siyebusika manje na nansi sokunika lento okufudumeza ikhaya libe warm. Sizokhuluma ngayo i-microwave yamadoda. Wena ndoda uzoyithatha lento uzogcabe igazi lakho la uye la phakathi kweziphanga ucabe khona okhakhayini ukhipha igazi. Le gazi lonke lifuneni ngela uma usuyalala uvuke ekseni ngo3 uchama ucometselo umchamo ulifake la kwi-microwave and uma usuyishukuza into uyihlanze lento ke uyiteste ungayisebenzisi itest yaqala igcobe emadoleni la amabili musu uyigcobe ezandleni yabo vese unkosikazi usalala ngesikhindi ayikho into ozoyenza uma usuyigcoba nje ezandleni uma usumthinta ngaleli idolo logcobe lonto le uma usubeka isandla nje sakhe la emahlombe noma ngabe kuphi hayi khuleka khehle ungasho lutho uzothi uma usukwenzile lokho uma usuyalala ubheke phezulu umfaka lo uma usiyamflathela emva lokho ophenduka yena kuzophenduka i-microwave sifudumeza amakhaya lento siyinika obaba kuphela abahlunyezwe isimo ukuthi bona abasebenzi omama abasebenza ngalondlela mekusebenza yena uselala nesikhindi ngeke usho ukuthi umthetho akasikhumbuza ukuthi usikhumuleni ibanda ngaka awugodoli nantu wena engisho ukuthi ke madoda ngizana kodwa lento ngo-April ngizana nayo ke ngifuna ukuthi watch the space something big I'm bringing. Babu Dokotela babuyisizwe bawujabule mfana namhlanje khe umzolo amancane sangisoli futhi angixolisi namhlanje nginiphathele itopic enhle itopic ethi isichitho potent not important potent la Babu Dokotela uthi anke aphahle by the river ake uthole umuntu ozokuphahlela emfuleni ake uthole umthandazo ozokusiza akutshengise ukuthi uma uyophahla emfuleni what is that you need udingani uma uyophahla nje emfuleni yini oyidingayo lana ke sinama junctions awu2 ukuphahla kwethu akufani nginokuphahla ukuthi ngicela ufike osekweni lomfula angizwe ukuthi ngithini kwena fika osekweni lomfula umbe la emfuleni into engaba nje ngango5 liter umbe mase uthatha umuthi uthele ebhakedeni mase ungithathela amakhandlela uma kuthi unezitha uthatha amakhandlela awu3 abovu ukuthi awunazi izitha ufuna nje impumelelo hayi imali just into zakho zimila zazenziya phambili uzongifakela ikhandlela eliyelo ufake ikhandlela elimhlophe ufake ikhandlela elibovu you understand lana nje ukukhuluma ngogeneral lamakhandlela uzowahloma lehlabathini ame mase ke uthatha lo muthi kunomuthi ekufuza ukuthi unikwe wona ulo muntu ozobe ekhambisa lapha akunika umuthi ozowuthela lemanzini mase ufaka ama 1 rand abe u7 lalela ama 1 rand ezoba u7 amakhandlela ezoba u3 ngokuhlona embala wayo mase kuukuthi
uma ukuthi ufuna imali wakhuphuleke manje amakhandlela ke abe u4 okusho ukuthi libovu liyellow limhlophe ligreen uyabeka ke lamakhandlela lawa azungeza le bucket leli awamntu azungeza le bucket usufaka umuntu usifaka inyongo la bese ungitholela inkukhu ewulamthuthu ibe mhlophe bulale inkukhu ufaka inyongo futhi la phakathi uyezwa ukuthi ngithini kwena bese usuyifakile inyongo lana lento esiyenza sizothatha le nkukhu le naku umgodi esumbili lapho 5 liter ongango 5 liter sigqiba le nkukhu lapho phakathi ayikho into esenze sigqiba lapho le nkukhu lena ka usuyawuphahla nomuthi uyawuphahla uzokhuluma ke la ke uzokhuluma yonke into oyifunayo awu understand uzokhuluma ukhala ukuthi khala uphahla umuntu uphahla usho ingane zakho ukuthi zikushile zihlale esilungwini awulutho namhlanje awu understand umzali ufundisa izingane zami zohlala namadoda zohlala namantombazane la ethanda khona wena gogo welwe izindlu uzophuma emaphepheni uphuma endabeni hamba uphahla usuqedile ukuphahla gogo lalelaka siyawuphuza lo muthi siwuphalaza lapha enkukhwini siwuphalaza lapha enkukhwini siwuphalaza lapha enkukhwini lana gogo lento izojika akuzofa umuntu izojika lento ivumele wena lento yenzayo uma usuqedile uyasukuma lapho umba ngeenyawo uphanda ngenyawo uphandele emuva ugqiba lo mgodi lo but ugqiba ngenyawo uflathele uma ususuka lapho usuyahamba ubuyela emuva kodwa lo mgodi awugqibi ubhe ufuna uflathele uma usuqhwanda njengenja uqhwandele emuva uqhwandele ugqibela lo mgodi ke usuyahamba lapho kade uyophahla emfuleni awuvesana uphahle nje awuvesana uphahle nje kuya nokuthi uphahla kanjani uphahlelana la usuyophahlela impumelelo uphahlela into zakho nje ubona zimile and nje ubona zimile ezingayiphambili hamba yesangoma ucela ukuthi uthoba Babu Dokotela ngicela ungiphahlise emfuleni ake sibhekele inyanga noma isangoma enokwenzela izinto yona ufuna ikwazise inyanga noma isangoma ayikwazi ukuthi ikungenele emsamo izokwenzela umsebenzi ikushisisa impepho uma usuyishisila impepho imise ikuthelisa umuthi emanzini imise iwuphehla wona no umsangano no content wrong lapho content lo umuntu lo akakwazi because akakwazi ukubiza idalwa zala ekhaya akakwazi ukubiza idolo zakasangweni kwaZuma you understand that you cannot do awukwazi ukubiza idalwa zakajiyane kwaZuma umuntu inyanga ufuna iguqele eduzane ikutshela ukuthi enza kanje kodwa ke sibukeke lana ke uma ke inyanga izokuphahlisa kahle ukucelela nje edalweni zakho ngicela ukuthi ube nayo inyama ozoyosa uyezwa yosiwe ibe nethambo bese ngesikhathi usuphahla uma usukhala umuthi lado uphahla ngawo ufufuthele kule nyama lo phahla igwebu lakho ufuthela kule nyama usu uyathatha utshwala besintu noma umqombothi uthela ngaphezulu besilungu uthela ngaphezulu kuzothi utshwala uphuzwa soft drinks zobe inhlobo lezotshwala uzithelela ngaphezulu kule nyama uma usuyaguqela inyama uma usuyayidla uma usuqedula idla uma usuqhubeka uphahla lo muthi uma usuyawuya kuzophahla 3 days emva kwalo 3 days usuyageza ngawo hayi ukuthi khona inyanga ezokwenzela leyo nto awungizwa ukuthi ngithi mina ayikho inyanga ezokwenzela lo nto nginento ethi angeke ngikhulume nabantu abasebasha umsebenzi noma ngabe muphi angikusho lokho umsebenzi noma ngabe umuphi uyalwelwa umsebenzi uyavikelwa emsebenzini kuyaphushwana ngezikhwepha and wena lento oyitshelwa ugogo ngoba uma wakho usakushiya usele nogogo uma kwawenza lento ayenza usele nogogo manje ugogo hayi kade ubegula ekhanda une experience uyazi ukuthi emsebenzini akwenza into enza bazokuxosha ngeke uzopromotheke ngeke uze kwenzeke lutho if uqhubena le attitude that is why uma kufika ugogo mina ethi uzothathela umzukulu imithi noma kufika ugogo ethi uzolandela undodakazi imithi angimniki ngithi mina akayizele yena because even the fact that ngingamnika ngeke azayisebenza because akazi ukuthi who's parachuting empilweni yakhe eqhama ngaphandle and uhlangene ngane ozoma lo ukuthi mina ngisebenzi manje ke angikwazi ke mina ukuthi ngimnike
angikwazi ukuthi ngimnike wena ufuna wazi utshelwe iqiniso ukuthi emsebenzini kuyaliwa emsebenzini kufuneka yonke into ngeyikhwephe uma uthi wena awuzulwa uzofuna izinto ngokuthanda kwakho akuzokwenzeka namhlanje sifaka ubaba uManzini osesitenga ome lapha endabuko baba siyabingelela yebo baba ubaba uDokotela ngiseThekwini sicela ukuthi ubaba esiza ukuthi esitenga ukuphi nendawo Yebo mkhulu baba uDokotela ngithi mina befuna ukuthi sizwe ukuthi esitenga baba uDokotela ufuna ukwazi nabalaleli ukuthi ukuphi nendawo Baba mina ngisedanela amanye amazwi ngisesitenga Yebo khehla Yebo mkhulu ngemvumo yakho nesizotha siyakwazi uma lapha endabuko baningi abantu esebekuzwile ukukhuluma ku channel ukuhlohlo but ngifuna ke sibheke isimo sezimali indlela esinzima ngayo abantu abaningi ababuyelanga emsebenzini abanye bavalelwe imisebenzi ngokushintsha kwezepolitiki nokushintsha komasipala abanye kade benamathenda even kuhulumeni wokuclean umgaqo kwafika isiteleka kwachitheka yonke lonto namhlanje abantu bame eminyango ikhona into indlo ngathi uma bafaka yona bafike bafudumala Angithi phela thina la ekhaya siphethe uyibuthe lento lena impande uthiwa umayibuthe umayibuthe usebenza ngento wena uyikhulumayo udonse leyo nto ukuthi yini engiyifunayo yenzeke njengoba ngilele ngisisu nje kahle kahle ukuze ngiphume kule ndlala ngaphuma kanjani usuyikhulumisa lempande esibiza uyibuthe ukwazi ukuthi uqoqe lo wazi yenzeke lento oyifunayo Yeah. Sikhuluma nabantu abasendaweni ezahlukahlukene kunomuntu ongafuna ukwazi ukuthi uma ukuthi uyafika nazi insuku zephasi seyisondele angabhuka manje angakwazi ukuthi uma ebhuka manje akubone nini ukuthi ngephasi kuzobe ungekho uthini kubantu Ngephasika ngizobe ngekho ngikhona ukusukela ngigcina ngolwesine ukuba khona till Monday ngolwesihlanu angikho umgqibelo angikho isonto angikho vele ke ngesonto ngilisebenzi yeah mkhulu sizocela ngemvume yakho kungabi yimina ngibanika inamba yakho sinike inamba laba bazofuna ukubhuka abathi bafuna lento ithinta bona ngqo kade benamathenda eindaweni zasemine zakuthutha amalahle and then into eyenzeke eRichards Bay abasakwazi ukusebenza ngenxa le traffic lama truck lapha kuthiwa abasupply umsebenzi ngesikhathi ngalondlela ama contractor abavuselelwa uthini kulabantu abakade benza imisebenzi emkhulu kangakho akabuye yena lo muntu somnikeza inamba athatha uyibuthe entweni azoyikhuluma yenzeke aphume kulolo sizanalo inamba kuphela ebalekile ngeke sikhuluma okuningi efonini sokhuluma nomuntu mayesesithinde sifonela asho ukuthi usizi lwakhe lokuphi bese siyamchazela ukuthi cha uzophuma kanje uyibuthe uzokhipha kanje awusinike inamba khehla abazokuthola kuyona 08 0 3 asiqale phansi khehla hayi ngizoyisho mina ngapha ithi inamba kamkhulu ithi 082 532 anganoma niyayithatha yini anginiphindele ithi inamba kamkhulu ithi 082 532 2427 ngicela niyithathe uzokwazi ukuthi nisizakala ubaba uDokotela babosizwe ubaba ujabulile siyabonga Babu Dokotela nakade nginomela lapho endabuko ubaba uManzini ngimvumene nesizotho ngithi anginazisa ukuthi inamba yakhe asazi ukuthi inetwork yabo yenza njani ngicela futhi ngiphinde nginike kuze ukuthi kungabe sengathi Babu Dokotela asiyithola inamba kaManzini ithi 082 532 2427 usendaweni yaseZamani Township eDanele eStenga nizokwazi ukuthi nimthole asibonga kakhulu nithazo sizakala ubaba uDokotela baba wesizwe ujabule mfana umhlehle khehle lomluku ngihambile ke ngaya ngapha endaweni yaseSwazini bengobheka amakhehla ngezathu eziningi ngihambe nje indawo eziningi ngayinika ngayikhipha futhi neprofile yami kunje manje baba uDokotela bengofuna ke ukubheka kwenye okwakhiwa kwezinye izilwane abazakhaya eMaswazi they're good by nature when it comes to that kunenyoka kabanayo lapha eyenzelwa ekhaya le nyoka bathi ke uma umanzela umuntu awuyenzele ekhaya but umese usiyithathile ubese goduka naye ekhaya
but ukumenzela umenzele ekhaya kufuze ukuthi abe nendawo different entity la azofika umenzele khona kumase suka lapho esephinda naye emuva ifaka kahle kulesitsho zobe elihlele kusona ku basket noma be yini kodwa ayenzelo ekhaya then bengofunda ke lo umsebenzi ke lo ngabuya nawo ke umsebenzi ukuthi wena othi ufuna ukwakhelwa inyoka ufuna inyoka ozoyibona asiphumeni kulomsebenzi ukugqiba into sizogqiba ikhanda lenhlwathi isikhumba senhlwathi umhlane wenhlwathi sifaka uvuka sifaka imali eqotshiwe simba umgodi sikhanyisa amakhandlela ayimbale u7 hayi si right kuloko sesadlula kuloko manje sifuna ukuthi sikuvusele inyoka sikuvusele inyoka within 7 days uthatha inyoka yakho uhambe nayo simple as that within 7 days uthatha inyoka yakho uhambe nayo akufuneki ichwane futhi lenyoka no umsangana ufuneki inyoka yakho ke lozohamba nakhonto ezolokugqitshwa ishonsa nelanga kuthiwa nginekhobala ufuna iqala igqitshwe no sizokwenzela yonke into sekuphahlele kufika ekhaya ku-check ukuthi ekhaya lo mkhulu esimlethayo yini ezomvimba yini engeke izimvimba Babu Dokotela babesizwoja umntwana mhlanje khetho then kunabantu ke engifike ngathola ukuthi amaswazi ayawakha udikolosha but awawakhe njenganathi ngoba ulwazi lokulapha alifani ufuna lihleze lithekelo thina siyawakha udikoloshe lana sifaka lamafutha bese sifaka ubuhlalo inhlobo ezofoza ubuhlalo obuncane bese siyithatha lento siyigoqe ngendwa ngebovu senze lento esiyenza sifake zonke inhlobo zovuka kodwa sesa lamafutha lawa ngeswasho thereafter bese siyayenza ke lento but bona beza ngokuhlukile ngoba bengifuna ukuthola udikoloshe uzosiza abantu kulenkinga ababhekene nazo laba abanamabhizinisi abanama-tavern abanani kodwa manje lento ayenzeki and basifuna isilwana abazosebenza ngaso amaswazi ke enza ngokuhlukile athatha ulimi likaXamu athathe inhliziyo yalento ngeke ngisho uthini thatha ulimi likaXamu inhliziyo yalento bese befaka ke nalento ke phakathi bayithathe lento bayifake ku2 liter bese iyathathwa into yogqitshwa emfuleni angiphinde ngisho iyathathwa lento iyogqitshwa emfuleni insuku ezu7 imisi silandwa iyathathwa lento iyogqitshwa esibayeni la kunomquba khona iyogqitshwa esibayeni shuthi wena njengoba ungenaso isibaya uzohamba uyobheka indawo umuzo onesibaya ufika uthi umfana afika hambe lapha agqibe lento lapha kuleso sibaya ihlale khona why ifuna umquba because isebenza ngobisi idla kakhulu ubisi kufuneka lenkomo lezi izincela ubisi and then lento isebenza ngocansi kufanele kube khona abantu la ezokwazi ukuthi izijabulise khona engisho ukuthi uma uyifuna ke lento sizokwakhela but ngizocela ukuthi wazi ukuthi isebenza ukuthi uyibeke wena esibayeni kuphela ngoba esibayeni idinga ukuthola ubisi ubisi izothola enkomeni engisho ukuthi ungasho ukuthi Babu Dokotela what if ngithatha ubisi ngulibekela no nasikho lapha sisekutheni lento ufuna izincelelo nobisi enkomeni ingakho ufuna siyithathe sifake enkomeni yonke into izoyenza lapha esibayeni hayi ukuthi izoyenza lekha wena uzokwazi ukukhuluma na ku satellite distance usho ukuthi manje ufuna yenze into ukuthi manje ufuna yenze into ukuthi lana udikoloshe nje la ukusebenza methi umuntu ufuna ukusebenza ngodikoloshe nanku udikoloshe abazosebenza ngami ake siyibuyele le yesichitho I did say that isichitho ufuna sakhe sibe more potent ake sakhe isichitho sibe more potent uma ufuna ukusakha kahle isichitho thola igama nesibongo salowo muntu loyo thola umanyazini potassium magnesium thola umanyazini mase ke lesichitho siyakunika sona ufike usenze hayi lokho yabona ungasenza isichitho but ungajabuleli ukuthi usenza etoilet elishawayo ufuna uma usenzele entabeni usenzele ngaphandle sifuna ukuthi sikubhuza impukane sishiswe ilanga sinethwe imvula isichitho ke leso sokusakhiwa lapho but uma usenza isichitho akungathathi isikhathi uyabona ufuna usenze entabeni uma usuyabuya ke manje uzosenza etoilet uma usenza etoilet usenza 3 days entabeni usenza 1 day kodwa uma siqala ngomanyazini entabeni bese uyabuya ke induku yasentabeni nenduku yalana etoilet eshawa ayifani awukwazi ukuqala ngale yase toilet eshawa ugcina esebenza induku ile yasentabeni qala ngale yasentabeni umshaye lapha entabeni uma usuyamdedela usuyazi ukuthi usuyomshaya la ngoba yabona uma uzoshaya umuntu emsebenzini ngesichitho funa umshaye kuphela isingisi umshaye kuphele imithi la anayo umshaye kuphela insindiso umshaye kuphele yonke lento akade ethunayo azi ukuthi abantu bazihamba inyanga and inyanga zi-effective awungathi uma wakhe isichitho bese ngathi wakhe umuthi wezintwala ungathi uma wakhe isichitho bese wakhe akha isichitho sangempela wazi lana ngakho isichitho la
angakho into ekuthiwa ujika nelanga kodwa akha isichitho but with quick and very very effective result wakha isichitho ke lapho azakhiwe ichitho but you must know ama consequences ukuthi ifuke wageja lo muntu engazagejela ingaka umuntu wakhe isichitho ufuna wakhe into nje eyaphambili engazulubuyela eceleni akha nje iye phambili isichitho ke lesikhuluma ngaso Babu Dokotela babo wesizwe bawujabule umfana muhlo ngathi khehlela umzulu amancinisa ngesol futhi angixolisa uBabu Dokotela uzomthola endaweni yaseThekwini lapho ngizenze khona ngisebenzela khona siyabonga lento yokuchama ngomsebenzi osebenzayo iyeke uthisha ukwahulumeni ukamasipala ibe imali ingekho imali ungenayo iyeke woza kaBabu Dokotela sikwenzele isigqoko semali sizokwenza ukuthi uphile impilo engenayo inkinga impilo engenazikweletu isigqoko semali sikaBabu Dokotela senza izimanga ungaphila impilo oyifunayo nokade sawuyifisa ngesigqoko semali ngishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 uBabu Dokotela umelele nobuba